Veliki pozdrav, moje ime je Danica i evo nas zajedno ponovo u još jednom izdanju videoklipa na temu Siberian Wellness i njihovi proizvodi. Danas vam ne bi pričala konkretno o proizvodu, nego o zatrovanosti organizma. Naime, poslednjih 50 godina generalnom zatrovanošću atmosfere, zemlje, došlo je do zatrovanosti vode koju pijemo, do zatrovanosti povrća, voća koje jedemo, mesa životinja od kojih isto dobijamo hranu. I stoga se mnoge bolesti ili zdravstvene tegobe i pojavile i bez nekog obrazloženja zašto i kako je došlo do toga. Mnogi ekcemi, osipi na koži došli su samo zbog preteranog korišćenja, zbog korišćenja sredstava za higijenu punih hemije. Promene na unutrašnjim organima, mnoge su nastale, ili mnoge bolesti su nastale zbog zatrovanosti vode koju pijemo ili hrane koju jedemo, suviše osiromašene prirodnim mineralima i vitaminima koje i kad unosimo u vidu dodataka, to su dodaci puni hemije. Ako kažem nekom klijentu da je njegova alergija na polen organizma, misliće da sam luda. Ili ako kažem mladoj osobi da je njen problem s aknama rešiv samo jednim temeljnim procesom čišćenja organizma, misliće da sam luda. A zaista je to tako. I isto je i kod nastanka određenih težih bolesti, pa čak i kancerogenih. Jer ćelije organizma, unutrašnje ćelije organizma koje se brinu o našem imunitetu, ako su oštećene, zatrovane, neispravne, da tako kažem, nisu sposobne da nas odbrane, dolazi do povećanog stvaranja tih ćelija koji je prouzrokovača određenih bolesti i naš organizam oboljeva. Stoga, da bi i uopšte pristupili rešavanju nekih zdravstvenih tegoba i problema koje imamo, generalno prvo što treba da uradimo to je da očistimo organizam. Čišćenje organizma se radi minimalno 1 do 2 puta godišnje i to u temeljnoj fazi. Prvo se očisti limfa, limfni prostor, limfne ćelije, pa se onda očiste organizam od parazita, a na kraju se čisti ćelijski sistem, ćelijski prostor, sama ćelija. I tek kada se to obavimo, možemo da pomognemo organizmu da se malo oporavi i onda da nastavimo da ga hranimo onako kako treba da bi on mogao da počne da nas odbrani. Stoga i veza od prouzrokovača bolesti. Stoga i veze između imuniteta i nastanka određenih bolesti. Naravno da korona, recimo, nema sile da se leči imunitetom. Ne, nego dobrim imunitetom organizma. Mi generalno sprečavamo mnoge viruse i bakterije da mogu da naude našem organizmu i sprečavamo da uopšte ima šanse da dođe do nastanka određene bolesti ili zdravstvene tegobe. Ništa lakše nego 2 puta godišnje da očistimo organizam. To jeste proces koji traje, ali njegova vrednost u rezultatima, u efektu po organizam je zaista nemerljiva i sve drugo oko njega, sva druga pitanja padaju u vodu, jer imati zdrav organizam, imati zdrave ćelije, imati dobar imunitet, za nas je suviše velik ulog u naše buduće zdravlje i u nestanak zdravstvenih tegoba i problema koji nas vrebaju iza svakog ćoška. Eto, toliko od mene. Možemo i konkretno jednom prilikom pričati i naravno da ćemo pričati o ovim fazama čišćenja organizma, a ovo samo da znate da
Ukoliko vam neko od mojih kolega predloži program čišćenja uz način rješavanja određene zdravstvene tegobe, da ne misli da vas ošteti, nego vam želi samo dobro. Toliko za danas, do neke naredne prilike, do nekog narednog videa, moje misli ostaju sa vama. Svako dobro.